Kajingyaki kabala kelangkan san ha Manipur kadang peteng badang jur bha hadu menta. Kinong song snong kisamla pule kibadai girulum kiba pule haki college bar university ba pher kidan hapdeng kajing ting kajing sir. Kumta namar kajing long jingman kabam sngain bat kajing bam kongu kinong yaki ia ka sarkar Manipur ka sarkar da kajing so bitar kala hukum ban susiat napang ya kiru pen kaing an ha katei ka jela. Balanang panklaing susu ia kisipai da kajing wan poi kisan pesan perton kisipai banang ta sa kisipai jong rapid action force kibadang pankrek mentaban poi sa kajela Manipur. Kane kajing ikan at kelami iling bakarai jong Manipur High Court kablap tha ek sarkar jela bukan itu no ik jai benreu meitei kum ki ST la ne ki schedule tribe kibadan kubasan 4% ne march teng kajing bun pai kum kinong song snong ha katei kajela. Hagatay kajing yakan at kadwengot kiru paiba kibala mensau bat arngot naik te kibala yap. Na kajing day kuli hasaikul jong kakang Pokpi district mehnin kasngi. Kajing yakan at kelanang jur hanin kamit akabala dan kajing yak kelumar hagibabun kibenta harin kajing yak paiba jong ka ATSUM ban persya ahlor karai jong ka High Court ban itu yak jai benreu meitei kum ki ST. Kiladon dagi pautli ki ying kibala sya thang ki ying mane ki temple hagatay kajela ong ka kubor.